Možete se predstaviti. Kako da se predstavim? Ja sam ja. Ime, prezime, godine. Ja sam ja. A kad kažem ja, to je moj moja duša i moje tijelo. Umu pripadaju principi i načela, duši nagoni strasti, a tijelu čudo. Tako je govorio Mark Aurelij. Ja mu vjerujem da je tako. A to, što rekoše ime, to se može i promijeniti, ako mi ovo dojade. A dali smo mi ime Šaban. Mati me rodila u Šabanu mjesecu. Pa je kasnije napala me neka boleština i mati me iznese rano na neko raskršće i onaj koji je prvi naišao, ona mene kao proda i on me nazove Ibrahimom. I to je bilo neko vrijeme i onda se djed Ređo rahmetli trene iz ove boleštine, on je boleho i on će i umrijeti kad me bude pola godine, 6 mjeseci, ali je on prije nego što će umrijeti malo mu odlahlo presmrt i on pita kako se djetu dali ime. Kaže tako i tako. To, kaže, idi dole i u knjige napiši da je Izet. Ništa, kaže, kakav Šaban, kakav Ibrahim, nego Izet napiši. A zašto Izet? Kaže, ja sam bio kod baba u Lukavcu kad sam išao nekom pećimu i taj momčić što me dočekao na vratima, pa me lijepo poselamio, pa me izvuo, pa lavao tople vode, opro mi noge, uveo me tamo u šapriku sobu. Ja pitam baba, kako je momku ime? Kaže, ime mu Izet. E pa i ja ću, ako Bog da snaha bude rodila muško, da tako ime, ne bi bio Hajli koji tvoj, kaže.